har daim tilekteşmiz. Hurmatly Sanjarbek jana Gülzina dagы bir etip atoluzlar. Keçebizin ekinci bölügün Handike Beytuğun biyimin başlayımız. Tosanızlar. Aldığımda belediye kameranın jandaraslar. Misal üçün büyüğümüzün geçimizde Türkap var uşul. Operatör çekitmeye Türk'ü düşmüyoruz desem Türkap var aslar. Operatör çekitin canla durup tars seti
gülüp jana burchakta turup sürgü çıkmışlar. Negizden misal evi oyun başladı. Kırgız eli kadınları karatkan kılımlar boyu kada soda saktap birimizde duygu ak kalpakçan atalar kalpaklı giyip gelgen uşul ak kalpakçan artalar menen sözünü çıkırız. Çıkayımız. Jakından. Ötür jakın koşayım. Jenge bastınız mı? Jenge'nin telefonu katıp alır değil mi? Jenge para geldi. Oyundan çıktınız. Biz tenge karşı sizinle koşuyorsunuz. Açık kadar görünç. Para geldi. Jakından. Para geldi azamatsız. Jakın batırmışken ne ettiniz siz? Adı geldi mi? Allah. Şaşmayın. Bu da sizge. Şaşmayınız. Ne güzel oyun tüşüktü oldu. Azaması oyun tüşüktü oldu. Patoşka. Kiyinki taşırma, tamaşalı tavşırmalar üce başlandı. Bu düzgeci üce dert oldu. Restoranlar gülüp gelgen apalar oturat. Uzun karasanızlar uzun dolu altın tişli apalardın. Tişin gülüp jaylatıp tatip ederiz. Gitti. Altın tişli apalar gülüp tişinizde. Bana gelesini tutacağız. Bana geldi. Azamansız. Bana Jakın batırışken bu oldu. Azamansız ben sürekli koyunca. Para geldi. Ecinde tiş var mı? Para geldi. Uşul altın tişli salıp birigen akalar aman olsunlar. Karamızarça. Keyinki tavşırma hurmatlı ayımlar. Makal aytam düşünge bolsoңуздар çırpı öresler. Giyizlik görgü uyumadı. Jigitlik görgü sakalda emes. Moyloda. Moyloçu akalar emes özümüz. Moyloçu vuruşa. Vuruşa akalar emes. Para geldi. Bilet ismi koyarsız. Bırak jakından düşkürek jakından. Para geldi. Esem. Özgürçü kiyinki taşıma ağalar için tamaşalı olsun. Kuday var beni sana sulup eretken kiyinki ağalardan tüyüsünü tabiqattan çaş veriyor ödetken. Tabiqattan çaşı çok ağalardan akalarımızı ta oşul akalar besirişiz. Kettik. Çok rahmetimiz Arap çaşmadı ki o bulardı. Esiyetine gider. En akıllı taşıma hurmat ayında Türk para geçemizin sevgisi Jakın Batırışkan Nazar Gülsena'nın beytinden de öp sürüge çıkılırız. Beytinden de öp. Buna kurbuğa bir bol çaparınca para geldi. Jakın Batırışkan etme durumuz. Bu bilekte sizge sunaylı. Alemi bu bilekte hurmatlı ayım sizge sunaylı. Para geldi. Çok rahmat. Ayınlarga arnalgan oyun büttü. Жалпыңыздарга арналган oyun start болду меймандар. Азыр маэстро жигит музыка чыгардан кайсыл музыканын өзгөчө уксаңыздар ырдын, аты билсеңиздер ырдын, bir куплеттерди билсеңиздер, кол көтөрүңүздөр, парам ырдын атын атайсыздар, bir куплеттерди атайсыздар, билектерди баарыңыздарга эми сунала. Демек, ыр дүйнөсүндө жашарган, ырдап жүрөгү жашарган бүйүңүздүн ыр сүйүүчүлөрү oyun башталды. Кулак салабыз. Кеттик. Ay kızım degeni. Ay kızım, ay kızım, ay kızım benim.
geldik. Asıllar oldu. Yecigim. Yecigim. Bu kudan alsa kaysın çıkarmalı. Kız kalsın. Çok güzel şey oradan böyle çıkıyor. Azamansız. Giyin olsun şey. Geldi giyin olsun. Sizde bir eski var mı var? Kızlar tatlınız var. Sağ olun. Geliniz. Ağlasam gün ortası ay canım ay Para gönder içine. Azamazlar canımız kalırsa bu bir gübret giyiyorlar. Giyin ki olacak. Hala burası. Patronları. Geçin. Dostum para bizge. Anlamayın. Aman ayın, ahtadın bir ağıdın, boşa olsun, öpkemezsin gönlün, boşa olsun. Ayda cüsse var. Ayda cüsse baktı bu bulunumdu, bir kavadı
çağıran bu cemaat özbüğümüzdün sıylı Sanjarbek Mırza'n Ayşatlары жана Гүлзина кыздын Ayşatlарından soň жарым saatı biyandarakты biz başlayalım. Sanjarbek Mırza'nın жалпы эле Ayşata, Ayşine cemaati, hurmatlı adı Kapar ağabız, Jusuf ağa, hurmatlı büyüğümüzün Cuman ağabız başlayan жалпы эле Sanjarbek Mırza'nın Ayşatlары. Kalot leke gele koyunuzlar. Söz başın, Kuda kalasa Ayşalar başlasın, geliriz. Kızlardan başlar. Ayaş gelin. Urmattu bugünkü Üylönü Ülpöt keçesi deçilip, Üylönü Ülpöt saltanatının katışıcılar, жалпы meymanlar. Buna bugün bizden Nokat çergesi de koyun, Nokat çergesini özünler bilesinger, berekeli, oğmattu, jakşılıktı yerlerde eseptiler kılıslar. Bu men sevdiğim jakşılıklar, bu yerde bu dindin jakşılığı, imanın jakşılığının arkasından ama bizden gelinimiz nasıl kısa şunday yerlere geldi. Bu hoşta gelgende жазı var özü. Hoş geldin. Hoş geldinizler Nokat. Oğmat tolğun, kucağı tolğun oğmatla hoş geldinizler Nokat'a. Bir kadar жазып koş hareket kılaz edim kadam haydar kendikler. Bunday yerde bizden emeyiz buna uyangan kaysını görse oşonu görüp uçakta etken buna bizden dostumuz, ayaşımız, ayköl üybülelerden buna bizden jigitler de şunday ayköldük. Kırgızdın jakşı jigitlerin sıfatları var. Bu köpten beri buna biz pensionni возраст oruşlar aytmakçı pensiyalı kurattabız. Uşunca yıldan beri 7 yaştan okusa buna bugünkü günge çeyin dost bolup turatабыз. Buna biribiribizди bir tüşünüp uşunday bolup keletабыз. Buna bizdin ayашында da ушундай сапаттар бар. Buna kaydarkenden keyin bizdin gelinimiz emin kız bolup kalsın. Bizge şu jakşılıklar, Nokat'tағы oğmatты, берекелүү жерге дагы jakşılıktарды koşat деген үмүттөбүz. Чет мамлекетте коз илгери урустар менен бирге жашаганбыз, азыр чет мамлекет. Мына бул үй-бүлө бул мамлекетке барса дагы кыргыздын кандай үй-бүлө экен, жакшы сапаттарын көрсөтөт деген үмүттөбүз. Анан дагы бир айтчу сөзгө элем калган көп кыскартып койсом болот. Эми силердин ак жол тилегиңиз мына турмушуңарда дагы жакшылыктарды көбөйткөн Кадамжай, Нокат, бир эле ошондой Айша Ташнелердин жакшылыктары эмес, Тага журт, Ата журт, мына кайын журт кошулду. Ушулардын баардыгын кошуп, жубулуштуруп, жакшы үй-бүлө болушуңарга биз тилектешпиз. Анан bunun jakşı sözdөргө бардыгыбыз амин деп бул периштелер жазып, Алла кабыл кылат дейт. Бул бардык жакшы тилектерибизди Алла кабыл кылсын. Силерге ак жол турушуңузга рахмат көңүл бургандарга. Жакшыраак жагып калса кол чаап койбойсуңарбы, жакшы суранып. Тамаданын алдын айтат. Барегилага өмүр соңунда калып элек сөздү дагы Айшаларга кайралып, Айшалар жамааты келиңиз. Eki jaş Ayaş oğlum jana Ayaş keliniz uşboңор бек болсун. Көкөңөрдүн баштаган жолуңар байсалдуу болсун, бактылуу болгула, бала чыккалуу болгула. Ошо биздин косуңуз. Асызбиздин ошо тилегин үмүтүн актай турган жаштардан болгула. Ушулардын сыйлагыла эки жакты тең сыйлаган жакшы үй-бүлөлөрдөн болгула, бала чыккалуу болгула, эч нерседен кем болбогула. Сиздер ушулардын озур максатын өкөөңүздөр, тең көрүңүздөр, тойлор боло берсин, жакшы күндөр көп боло берсин. Дайым тич болуңуздар. Дагы сүйгүндүү Айшалар бар, келиңиз. Мени окуткан эжеке сүйлөп койсун, бизер унуура. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу ушул жерде отурган тойдун күбөлөрү, урматтуу эки жаш, туттуу болсун бүгүнкү ак тойуңар, орун калды көптөн күткөн оюңар, келечекке карай кадам таштаган шыдыр болсун, ачык болсун жолуңар. Жолуңарга эч ким тоскоол болбосун, ынтымактык жашооңордо орносун, кош теректей бирге өсүп экөөңөр, корооңордо нарыс телер ойносун. Урматтуу окуучум, уулум Санжар
келді. Достымдар түбек болсын Айшылар жамааты. Анадан достымдарды құттықтап естелік үшін 2 жаш менен суға шыққандар. Жүріңіздер. Çok рахмат. Жүріп қалып тілекке шықпай қалған анетті мені шу күзіне қыздың тағаларын сөзге чарып қойын Урманты Жақып таға, Бақтияр тағамыз, Жанат Жүсуалы тағамызды шақырам. Келіңіздер, Жақып тағамыз, Бақтияр таға, Жүсуалы таға, қызымыздың тағалары. Жамбатта мен сөзді үйқар қойын Урманты Орыз ағамыздың Гүлшары жігіміздің жалп біле достыр жамбатта қызымыздың Айшата Аяшина жамбатта қалып тілекке жүріңіздер. Орыз ағамыздың достыры келіңіздер. Жейін күзіна көе бола Санжар үйленіп тұрғанар менен қармашқан қолыңыр үзілбесін. Daim бақытты болып, ата-енеңер сыйлап жүре беріңдер. Бәрекелді, тағаларын атамыз болды. Ең бір соң қалтылы кейме Айшылар жамааты келіңіздер. Жашылықта жанашып, жашылықта қатташып, сый үстінде сый талашып, бүгініміздің Орыз ағамыздың, Гүлшары жігіміздің жалп біле достыр жамааты келді. Бұлдағы осы күзіне қыздың ең бір соңын сый бұқты Айшылар жамааты. Айшылар жамааты той өттосын елі, анатан қалып тілек башын келіңіз. 2 жашап ушул учурдан пайдаланып бактылуулук каалайбыз. Бактылуу болгула, бай болгула, бар болгула. Кымбаттуу Аяш кызым Гүлзина, ошондой эле күйөө бала бүгүнкү кыш оңор бек болсун, дайыма бактылуу болуп, өнү өсүп жүрө бергиле. Элдики жылы ушу маалда дагы ушу бешик тойлооруңарга келели, дайыма бактылуу болгула. Ушул кече меймандары, мына бүгүн биз кызыбыз Гүлзинанын күйөө баласынын ак никелин тоюнда отурабыз. Ушул турмушка койгон кадамыңар байсалдуу болсун, көп балалуу болуп, бактылуу болгула. Батуш кече меймандары, кызым, күйөө балабыз, турмуш жолуңар байсалдуу болсун, өмүрүңөр узун болсун. Daima жақшылық үстіде жүргілі, ата-енеңерді сыйлаган. Құда-құдағыйлар сіздерге келін құлық болсын, келін емес қыз болсын. Şu daima бірге өмірі аяғына чейін бірге қол қармашып жүргілі, бақтылы жаша. Баракелді, Айшылар жамааты тойлар тойлансын. Билікте дейғары білгі жашымен күліп жайдан сұғышып көстер. Чық рахмат, жүріңіздер. Санжарбек мырза, сіздің тойыңызда бір туғанар қуаны бек бір соның жашына қай сюрприз дайырдадым. 2 жашты мен бұл жаға чағырайын, 2 жашты сүйісі артайын бейік болсын деп, мынандай жашына қай белектерде сіздерге дәл отырады. 2 жаш бұл жашына тұрсақ жағашатар бетті.
büyük tuğanlardan bilegi Sancar menimce çaktışı. Eng urusun tüylükte bilik oldu. Patollar eng ortada bekmeyi büyük tuğanlar ortada çıkıp bir başta verirler. Anıtan ikinci bir yatra. Geçti. Ayaşatlar. Büyük tuğanlar. Niye?
ушул 4 жигит үчүн оюнланган. Демек, билесиңер, жүрүңүздөр. Сиздер бар экен, жүрүңүздөр, бойдон жигиттер келесиздер. 4 мырза экен. 4-чү бойдон жигит. Келе жок бар. Кудай кааласа, меймандарыбыз ушул Санжарбек мырзанын достору үчүн атайын бир оюнду биз атайын план кылдык. Жигиттер, тойгунда болсо бул оюнга мына Хамбике Битонун жардамында ойноп көрөбүз. Өзүндөргө маалым болгондой, лизгинка бия жолуп турат. Ушуну чеберчилик менен кол менен эмес, ооз менен алыш керек. Кол эмес шпагатка мозг таштап, сапташып, негизинен бир каалагандай образ жаратып, ушул өзгөчө жолуп алыш керек. Демек ушул Санжарбек мырзанын достору арт жакка жыланып келиңиздер жигиттер. Кубаныч мырзанын бийи көрүлдү, Кубаныч мырзанын чеберчилиги көрүлдү. Артан Хамбике Бито кошулуп турат. Хамбике эки адам атайбек катышкан, сиз колдон келишинде ушул образ жаратып алыш керексиз, макулбу? Өлкө атабыздын атынан акчалай бек койгон, бул акчалай бек Кудай кааласа 5 сом акча бирөөңүзгө бериш керек. Мыктысынан мыктысына айырабыз. Демек, Айназбек жана Кубаныч даяр. Достор, бир болуп маэстро
Ejder üçün oyun öte jönüge oyun. Şardaga ejderlerden kız taraftan birimiz ödegesiz dostlar. Gidip çağırırız. Bir ise prosta oyun jönüge oyun. Ejder basınız. Basınız attınız değil mi? Arkadaşlar basınız. Arkadaşlar bir bol şampan bir biletçimiz arkadaşlar. Maestro bir bilet olmasa da spoç arkadaşlar arkadaşlar. Oltrasız dördüncü. Patruşkalardan oyuna çıkmalar gerek. Biliyorsunuz gidince gruplaşmazsınız siz bu caka. Geliniz. Şöyle bana oyun gruplaş kızı. Adı kim böyle? Aycamal. Aycarkın. Aycarkın istendi. Aycarkın. Basınız. O Aycarkın'a ol çakıyoruz. Maestro müzik. Aycarkın bilip çıkaz. Oturumuz adamazsız. Sağa bizden cemaatlerden kızımızın Ayşe'ne bir ögürek. Geceki öldürücüne oyun. Kim var? Kızın Ayşe'ne cemaattan. Gece basınız geliniz. Siz geceki. Kıymat edeceğim. Kırban? Yok kıymat. Kıymat peşine. Basınız. Ayşe'ne geldik. Ökül atamızın atından oyun yok. Bu bilek bir sözgüçü akçalay bilek. Demek bu bilekte ötürcünün oyun. Demek hurmatlı ecekiler, hurmatlı meymanlar. Bu ecekilerden en bir son oyundan sizde daha yardım verip kömekleşip birinci orunga çıkarsanızlar bulur. En hurmatlı ayınlar, hurmatlı ecekiler. Restoranın içinde paykap görsenizdür en köp tangadan başlayan buyurlar var eken. Bu tangadan kayaka canımızlar, kayaka. Bu tangadan başlayan buyurlarda toplap gelesizler dağım. Buna özgürce okul adamımızın akçaday bilegi var. Şu bilekti ben bölüp vereyim. En hurmatlı meymanlarımız sizler candan beresizler. Misal için bu tangadan başlayan buyurlar. Polatoçka, piyala, orus dilinde, persik, degeler şu çalpı bu tangadan ap gelgen. Buyurlardan sonsuzu kim göğrak çaynatkan olsa o şu birinci orunga çıkar. Aya şimdi siz dostlarga barasız, siz komşularga barasız, siz kurpalaşlarga, siz kızlarga barasızlardağı uşul kız taraftagı bardığı jardam beresizler. 2 minutalik vakit toplap gelesizler. Kettik. Ejike siz bu kızlarga barasız, kız tarafta. Çok uşağa toplayınız. Toplamız barakayla toplayınız.
Аяқтан başlayalım. Әлбетте мен адашып кетишим мүмкүн. Бирөөсүдө дагы бир эстетип турасыздар. Катчы катарында Бузургангул мырза өзгөчө жазып турат. Айшенин атыңыз ким? Кыйбат. Кыйбат Айшенingizге бир кол чапыңыздарчы. Кудай кааласа, биринчи П тармадан башталган буюм. Бир паспорт. Эки бул эжеге помада. Эки платочка. 3 piyala 4 peçine 5 paypak 6 para geldi. Bol diyecek azamatsız. Esede peçine 1 2 3 4 5 6 azamatsız 6 pay kuda kalarsa komşular atınız. Hazır diyeceğinizi görmenler biri bol çaptıraslar. Hazır diyecek birinci yeniden başlaysınız. Bir palto 2 2 padarka 3 tokoş değil, nokata tokoş değil ben. Peçine 3 patike 4 piyala 5 ayın keviniz 5 matolojik paypak menen 6 upay oldu. Azamazsın komşular bile olacak mesela 6 upay. Kuda kalasa kızımızın gruplaşları, paduşkaları adeta birinci yeniden başlaysınız. Pijak. Bir pijak gitti. İkinci. Palto. İkinci palto gitti. Üçüncü padarka. Dördüncü platon. Beşinci pudra. Altıncı pamada. Yedinci probka. Sekizinci piyala. Dokuzuncu padruşka. Para geldi 9 pay padruşka azamatsız. Kızlara baylanmayın. Naroni bulcata kaptı mı? Kuda kalasa atınız çeker. Rayhan çekerimizin görmeler. Kızlara bir kol çapmazlarça. 1 plato. 2 platoşka uçuş mıydı bu? Bu değil ne? Padruşka. Paduşkanın sırtı var. Çok bol. Gireye girmeyip buyla. Bol boyda. Bul atlaşma desem bul atışka emez. Bul eceke trakadı boyda bizece. Para geldi. Eceke başına 1 plato. 2 pampers. Уже pampers nırnaş kaldır bu. Üçüncü palto. Üçüncü gitti. Dördüncü pul. Beşinci persik, altıncı platoşka, yedinci peçine, 8 piyala, 9 pamada, 10 padarka, 11 patike, 12 paypak. Barakelle, uşul 12 upayda algan ecekemizge men uklatavızın akçalay bilegin berip berip. Anıtan uklatavızın 5 som akçalay bilegi kızlara bir kol çapayızlar çıkanaka. Barakelle uklatavızın atman. Alemi patruşkaları buda kalasa mana kep. Bölüştürasızlar. Uklatavızın atman. Komşularga bir kol çapayız. Mana kaltı upayın esi. Kızımızın ayşinesine dağı kol çapayalım. Uşul oyunga ögütüş katarına jardım bergen ökül atamızga ökülüzge çok rahmat etti bir bolça bol çıkan ekan. Patruşkalar çok rahmat boldu azamatsızlar. Ökül atamız büyüğümüzden Milan ağamızga ökülenemiz, Sina tecekemizge tereң razıçılık bildiremiz. Adatan жашынакай билектерде бердиңиz үйүңүзгө ийгилик үйүңүздөрдө жаштар көп болсун. Бул жака кийинки жамаатты мен сүргөт чакырам. Ушул Санжарбек мырзанын комшулар жамааты айылда кызмат кылып ресторанда эң бир сом өзгөчө мындай шаңга биле олтурасыздар. Сөздү Санжарбек мырзанын комшулары Орунбай агабыз баштаган жалп эле комшулар жамаатын сүргөт чакырам. Урматтуу үйүңүздүн хансат эже келиңиздер.
Kırgız eli кереметтүү сөзгө өзгөчө бай меймандар. Аркалап ресторанда күлүп жана утат, демек коомчулар, акалар, эжегилер тоюңуздар куттуу болсун дейм. Жаштар көп болсун, сөз башын келиңиздер. Эжегилер. Ушул тойдун күбөлөрү, отурган меймандар, бардыгыңыздарга ушул бүгүнкү ак тойдун жээси болгон Тамара менен көзүнө, ошондой эле тойдун немеси болгон Санжар менен келиңизге чың ден соолук, чексиз бакыт, жакшы нерселерди каалап кетебиз. Ушул келиңиз дагы бизге, биздин коңшуларга ал жолдой ийгиликтүү жолду, ийкемдүү, жакшы, түбөлүктүү, ыймандуу келиндерден болуп, улубуз Санжар менен бармашкан колдору түбөлүккө бирге болсун. Биздин Кыргыз ата, касиеттүү Кыргыз ата жерине ушул келиңиз куш келиптир. Ошондой эле барды ушул жерде адамдарга дагы, келген меймандарга дагы жакшылыктарды каалап кетебиз. Элге жүрккө токчулук, тынчылык, аманчылык болсун. Ушул балдарыбыз ырыс кешиктүү болсун, алтын бешиктүү болсун, түбөлүккө бактылуу болсун деп кетмекчимин. Assalamu alaikum. Yaşlı toylarından konuklar. Bizden konuşacağız. Gelin, konuk olsun sizlerge. Kayderkerinden gelgen kudalarga üye ola konuk olsun. Nasıl 2 yaşlının kalagan tilek maksatlarına жетişini Allah Teala nasip kılsın. Dolayısıyla gelirge akıl iştü, imandı, salih farizanlardan bersin. Allah Teala'dan tilek ederiz. Айылда күнүгө тойлор, күнүгө жаштар боло берсин. Тоюңуздарга тосын куттуктап эстелүү үчүн түргө чыкпастан жүрүңүздөр. Жаштар көп болсун, сөз башын баштайсыз, келиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү биздин кадырлуу сыйлуу конокторубуз бүгүн менин иним Санжарбек жана келинибиз Гүлзинанын махбат тоюна куш келипсиздер. Менин бир тууганым бүгүн кандай өкөңөр жакшынакай көрүнүп атсаңар, өмүр бою жашооңорда ушундай жакшынакай болсун, ширин болсун. Дайыма дүйнөдөгү баардык жакшы нерселерди силерге каалайм. Assalamu alaikum turgan konoqlar. Kechirimga qalaydir. Shunaqam elindim vaqtli oldular. Boshqa bolalar hech qachon üzülmesin. Tüylödüm ne qalasam sizlarga nashon qalayım. Har doim vaqtli olib, ota-onaga siylagan jashlar bo'lib yuraverdi. Vaqtli oldu. Barakelde bir tuğanların altınlarına, bayraklarına yıkıram, geliniz.
Barakallah, keliniz. Çayınızı isterken o yüzden tuybasanız paydarken verin. Barakallah, keliniz. Bakar kızım kızma birden biri çırayla kapağı babam diyeke hava sizden çırayla. Şatolun tügündü şamal davan cengeke. Eşkaçı bir beni. Taynevdi caman davan cengeke. Taşanmağa taşatma. Beni nekem tügünde boş havağa göz atma. Bejenem cengesi caman tırıştırdı. Bu çekelim mi? Gezekte hoşlansı bir tonar. Gezekte gözüne kızdın, balyotlarına hıyqaralap bir tonar tırgı tosun geliniz. Ejim Gülжина, Жезден Санжарбек, сіздерді бүгінгі тойыңыздармен құттықтаймын. Адашқаным үшін кешірім сұраймын. Bir tonar geliniz. Қымбатты ушул кеченин меймандары, жана биздин кызыбыз менен күйөө балабыз. Силердин бүгүнкү бактылуу күнүңөр менен куттуктайм. Сизге жеке өзүңүздүн туулган күнүң менен куттуктайм. Дайым бактылуу болгула, эки дүйнө бактылуу болгула. Силерге дүйнөдөгү бүт жакшылыктарды каалайбыз. Мен да ушу каалоолорго кошулам, эки жаш бактылуу болсун. Сиңдим Гүлжина, күйөө балам Санжарбек. Экөөңөрдүн дүйнөдөгү эң биринчи жана акыркы болуп чыккан ак никелүү тойуңар менен куттуктайм. Ушул татаал турмуштун жолуна кадам коюусуңар, ошол жолуңар байсалуу болсун. Бактылуу болуңар, балалуу чыккалуу. Гүлжина туулган күнүң менен бактылуу кыздардан болуп, өзүңдүн кичинелерге үлгүлүү жаштардан болгула баардыгынча. Туулган күнүң менен куттуктайбыз. Баракелде, bir tonar tövüldü katlaşkan en bir sonun sıyılı bir tonar adamımızdan dilekleşmiş çürüğümüzden kutluktayım istediği için tırı çıkmışlar. Geliniz. Samandan gittin yaman. Atat balım geldi. Ecemden kimisi yaman. Sancar'da öğretim kodayım da. Çürüğümüzden kutluktayım. Çabuk yapmak. Sanjarbek Mirza'nın en bir sonun жақын dostları, жақсы dostları, жана көзүнө кызыбыздын курбулары тоюңуздар куту болсун. Жигиттер эч кылып болсун. Сөз башын Sanjarbek Mirza'нын алтындай болгон досторуна сөзү ыйгаралар, той куту болсун. Келиңиз. Урматтуу досум Санжар жана Яшим. Бүгүнкү ден соолук абайы менен камаша болгонуңузду түгөлүккө
Eç kanara oru olsun. Vakti olurlar. Досым Санжарбек, жаңа аяшыбыз Гүлзина. Бүгүнкү үйлөнүү өтүү тоюңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошондой эле силерге каалоорубуз чын ден соолук, узун өмүр. Гүлзина аяшыбыз, сиз Санжар досубузга сүйүктүү жар. Келечектеги аяшул аяш кыздарыбызга мээримдүү эне. Аяш атабыз менен Айша энебизге ийкемдүү келин болуп беришиңизди суранабыз сизден. Ошондой эле сиздерге каалоорубуз, Аллахым сиздерди жалкоолуктан, кайгы кападан, кедейликтен сактасын. Ар дайым кармашкан колуңуздар үзүлбөй, бактылуу болуп жүрө беришиңиздерди тилектешпиз. Кыздын тургуларына. Урматтуу досум Гүлзина, аяшым Санжарбек, силердин бүгүнкү үйлөнүү тоюңар куту болсун. Жаз келип, жердин бети гүлгө толсун, башыңарга бакыттын кушу консун. Кымбаттуу Санжар жана Гүлзина, бүгүнкү үйлөнүү тоюңар куту болсун. Гүлзина досум, эртеги туулган күнү менен куттуктайм. Сага каалоорум чынден толук узун өмүр каалайм. Эки дүйнө аяш менен бактылуу болгон. Классташтардын алдынан арзылган белегиңизди тапшырып коюшка уруксат бериңиздер. Барекелде жигиттер аймастарда балкондар, достар табайсыздар. Чоң рахмат, жүрүңүздөр. Sanjarbek Mirzaning buyuk tuyg'ulari
35 yıldan bir yanında can.
Allah'ım şunday jarkırgan gündörgө, şunday vakti talayga, tokçulukka, molçulukka jetkirgenne Allah'ımızga çeksiz maktoo şükürler bolsun. Peygamberimiz Mustafa aleyhi salamga salam salavatlar bolsun. Ya Rabbim Allah'ım elge yurtta tokçuluk, tınçılık, amançılık beregör. Kırgızstanımızdı jaman gözlerden, jaman sözlerden saklay görgün. Kırgızstanımızın önü ösüşüne Kuday Tağlam özün tüz gözündü göre görgün. Jurt başındalara da iman bergin, ınsaf bergin. Şonda öyle elge yurtta da tokçuluk, molçuluk bersin. Eldin yurttun katarında bizden uşul Kırgız atta jerimizge, kudalarımız, kadamda elingizge da Kuday Tağlam Жақшы күндөрдү көрсөтсүн. Ошондой эле бүгүнкү тойдун немелери болгон балдарыбыз Санжар менен келиңиз Гүлзинага да Кудай Таалам бакталай берсин, өмүр рызкы берсин, ырыс кешик берсин, алтын бешик берсин. Турмуштун даңгыр жолунда таттуу өмүрлөрдү сүрүп, ушуну менин кайным менен сиңдим Тамараны сыйлаган, мына кудагайларды сыйлаган эң бир жакшы алдыңкы жаштардан болсун, данакер болсун. Амин. Бала чакалуу болсун. Avcı apağızın aparası olsun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Teala maktolar olsun. Subhanallah Teala hamdü sanalar olsun. Subhanallah'a çeksiz maktolar olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem'e selam-ı şerifler olsun. Übülelerine selam-ı şerifler olsun. 18 miyavlarını saklasın. Şuranı katardan bardığını saklasın. Tani canları sağ olsun. Oğulları uzak olsun. Rızkıları parvan olsun. Kuday pervadigar şu kelim balaminen kız kıyor balana konu. Peyder paktada yumuşak olsun. Umurlar suda uzak olsun. Rızkılar toğday berat olsun. Baktılı var vur kızdı. Cakşılardı kadarına koşulsun şurar. Gülzine Han, sana aytar sözüm var. Kaynatamdı kanday kör kızım, kaynenengdi cenday kör kızım. Bulardayken nasihatin çinige sağan balday kör kızım. Uğur kızım dertleri bize attı, cakşurmattı, kelim boşlardı. Kızmatından çıkmasını senin suranamın. Baktılı oğlum, uğur kızı oğlum, hiç nesiden kembe oğlum. Amin. Allah akbar. Kudayım iki yaştı, dağda batlı olsun meymanlarım. Toy görgün tarınbay, toy görgün tarınat, жаңылбага жак мүдүрбөгөн тояк болбойт. Тойдо анча мынча кемчилик болот, буну тойчулук деп коебуз. Эгерде олдондо кемчиликтерге жол берген болсом, албетте көздү жөм ана жөм коюңуздар. Себеби дегенде ушунча келген меймандын башында бүйүккө азем, бүйүккө той бар меймандар. Кызматтан окка аймагынын эң мурзон алдыңкы тойканасы Кызгалдагы рестораны. Жана Ордол Ошчандагы Азем Матай Борбонун жалпы эмгек жамааты. Сиздердин эрке улуңуздар, мен Абдул Жалил болдум. Менден келсе кемчилик баштайын тугандар кечирип сурайм. Ыраазы болуңуздар. Кааларым ар бир үйдө тойлор көп болсун. Санжарбек жана Гүлзина тойлуктуу бактылуу болуңуздар. Биз сыймыктаган, биз сыйлаган Кыргыз элинин эң алдыңкы сыймыктуу жаштардан болуңуздарга биз ар дайым тилектешпиз. Куттуурунардан жеңил жетпей туралы эң жашты кол чабуулар менен турмуштун айлы жолуна узатабыз. Жакшы эле тойлор